Orofo me da se me din ene Okomfo Kolege nua pani menie na ama me kase me din ni Okomfo Kolege nua pani no kana for the ade bi ye Okomfo Kolege na Kolege na kasa no onya Okomfo just say acting and ono de sa bright number ye di word Africa nyina abro kire ba bia bi no digital Okomfo Orofo timi na media kasa the prophetic because me that's for God's great ministry no woni asore kwa abra me nso ye de hwe yesu nyame style bia bi bra na mu no nyame mfa be so e me heavy according to heavy and among it me no bako so bako tena gra na ho na udi dance normal ska be tuma jene market me do ba me kanya me asma chiro me mo ska na mu nyame kasa me pita na basa no hira me ba timi Okomfo Kolege de asem be to abonti Okomfo Kolege nipa elamba shine se enam ne acting career nti no ena wama ne yere ewu yayaya na ne yiri wo wu no on we ku ne yere gada fo mo ya de ma ade ya sefum mo ya de ma ade ya sefum gana fo ade asem ni eniti Kolege ba bonten curse mu upon curse curse mu upon curse Kolege dia plegana fo amudi na tem se wa unim na bakasa se onu Kolege eni ku ne yere no ojane wo ma antoa ojawo ma apepe ojawo ma esu tano ojawo ma konedi eno na me tipem se minu ya den osofo me pe obi a me pe Kolege asempa wosi sofo hwade Ghana for the year me amposo mo tu me career me yiri wo wu ni me ba wo wu me ni ho hwe me yiri ko wo ene fofu anto atena bo ne bi siye edan ye me tamkase Kolege na kan wo se dan ye tamkase enti se Ghana fo betima ni se dia na Ghana fo ni abadaye na Kolege mi se artist na na yesa wo de wa so person de Kolege no continue saying it anything we patch Kolege about. Let's hear the horse's mouth. Let's hear. Nim say what so obi say role a play e wo sinimu ene de guitar Okomfo a wo de atom so no enu nti ene no me ni nsinso ne honhom aka bom afa ayere no anka ne dan ni pakro no nka hyen koduru wo de wadome no eno me no me ka no asem wo ho video no mate ho asem a flash me na esan se enya asem a me mesoso nti ma ha me ho anhwe anko na wieye adwuma na ayeye no anase sabi sini adwuma ayeye no megdi kanka se ye asofo ena da bia me betena TV so e ka se me makom a me kom osini mu no ana TV so no enye na nanom akom enu nti ubehwe sini a me ye no a ena akom na me kom na me hye kambu me kura briefcase Okomfo ben okay na nanom nyoma de sa me muo mo nimtia enkasa ntia sabi ye na nanom menye bida na emom no me de ne se eya asresem ena me yi na de me nso me ye no nya de me ya kasa atia enu ntina me de ne ye different from de sabi ye na nanom ye me se me de ne ye digital kire se enkobawo minim Okomfo a wo ye digital e wo Ghana hanom a enu nti metia Okomfo bi digital so Okomfo pia eye digital enti no ma differentiate ye nananom de no ma differentiate ye nananom de no ene sabi yen ya na mafo de ya ye de ya afefe de ya ye di agoro yi and aside that no say ginamu ma Okomfo atorofo okay so on say de city enti no say de mimi ye no obetimi Okomfo atorofo bi honom obekwa kohunu me ne ye ni bi e wo ho enye ho na me portray na mo me wanhunu say me de me de jeje sabi oman no ani ye twasini e ma ye nya adifo atorofo osini nim ye twasini e me hunu sofo a sabi obo adwaman nyina osini nim enti sabi ye be ka ne se de ono nso etwasini ye sofo na wanye sofo papa no anasa sabi otwasini na o ye sofo na ono no nye sofo ankasa no nyame firi so abekuna na
ana obekunu ne hu nipa bi ana ade na nyaatwom ne fame no aboye dam ama ase fame aye penti ye fa ye nua bi ho asem ne yaka ne basa na sabi wo tumi na so de be ye wade a meme ma wa beso ye wade na mom no emfa obi din a wabra pe ho empedin wadwuma bedi wachi saade na wo ye no eye papa edom na baba bedi wachi enye obi ho asem a wo beka edi agidi meme ho asem de wo kan obi amfolo da emfa me colleague amete say wo ye wadwun say wo de meme ho asem be fa hype a obi amfolo da because unim ba bia ye free ba yenso ye ne nyame wa pam wo se me ba masoma wo de asem bi ma me se me mfa mra industry nim ena me de aba enti se ma be deliver message a enya wadwun say wo tena ho agu me ho fi e de apedin ne se fame ne ye pa ena fom e da fom asan ke fa pepa ho na de wodi ne obo sabi menye nipa hunu bi anko mo medin edomo ni sande so ntakrache o pese me post bi kura ma na metimi a post bi o me page ama no na aboa no so opedin o pe hype nanso nya obia ne ka ne ho asem e de pedin we ene afutuo kakra e de be ma me bra no se adwuma no so apafo ni sa se ne me tofom a emfa aduane mrewo se ne madwuma seye a emfa sika ma obotom minti a obi adua so minkasa ntia panyini bi ada ena minkasa ntia se bitumi bi ada enti se wo se wo be ma me matofom a emfa bibi ma wo table so na emom no ka ehunu se ene na atome se binya me nkwa me nso me yire na akwa awo so akofesi problem we o me yire kure be woni best friend wo ye no close friend ama ono ni kunu ya medical doctor Okomfo anoche ono ni wuye na me yire wuye ono so kowo ono ne senior midwife ni kunu ye medical doctor but ono so wuye no owuyi ne boso me na me yire eto aso at the end of the day no mintimi nkwashi nyame enti nyame nko na atomi o de sede atomi no wo se wo de be fa ho apefe mu a ohene ba na ba akofo na nane abrewa da bi enu tiram so wonko omu ne pako wonkasa nko enne na abeka me kwabana ho asem me colleague ho asem na me mfiu e kina be hye kwaku bonsam obekwa ka kwaku bonsam bi ho asem sabi me mo me na din na mom no edi se a ye bo sansam na ne to aso nti na me kan sa obekwa ko body ni kwaso bo ni din e de ka asem no hu ne se nya obia na ye ka ne ho asem e de fa ohun dia bro colleague abro obekwa so abro mudia sa abro mudia cause munya collect kana for paint tak arade ne yeboafo ni Jacob nyame onka ya hunu mpeja ya wate ja unu ya nante dudwa oto de na mo didi ya ne fo buo mo no wate eske yi ukra nya bi obutu ka mo amoa otimi acha wa dwin se bobra na ko woni mi ya ne wo hia na ya de na se so na eske mi bi obutu ka so betima ya ne ya wo ye ese nti shinyanza adonipa ela se wakra